Mama bite barakwereka Becky hari wahuye nawe. Nari ngutegereje mu rugo ku marakanya. None se tuje gurira hano mu muhanda. Ndakwishimiye kuba nkubonye. Mama kibadde ki? Mbadde nkumisinze. Mwabyukore ndagukumbuye. Ya mbadde nkumisinze atenga. Nari ngukumbuye. Nina nebye njagala okugamba. Hari ibyo nashaka no kubwira. Ngaze mbadde njagala nkugambe. Hari ibyo nshaka kuba nakubwira. Kurikira. Girls. Bongo. Louis. Yanuge makaga famaji. Hano nutiye kubarizwa hano. Ki? Ngwiki? Hano niwo iwanyu hashya. Olaba wao. Hari urahabona? Yego. Nakube bisumuzo size nabyo. Imfunguzo nago nzize. Nzisize hakurya. Ojo kule wao. Ugambye ki? Uvuze ngo? Aho ogenda okubera. Hariya niwe ugiye kuzabura. Ani yabagamba nti buli gwe tugenda nzagenda osunanga mukati. Ninde wababwiye gose aho tuzaba tujyana nge uzaburara ahantu hato. Nako munene mfa. Ndamutse ndaye mu nzu nini napfa. Yonna nene bwetyo. Dore inzu nkiriye ngana kuriya. Tuli abantu bameka. Turi abantu bangaye hano. Waliwo omusirikale. Hari umusirikare ura? Kolo okusula eno nga gwakumaliye. Ushobora kurara hakurya warinda ari hano. Wali olaba omusirikale nga asula mu nyumba ne bakamabe. Wigeze ureba umusirikare arara mu nzu n'abafande be? Umusirikale nga mutendeke ow'amajje nga wa polisi mutendeke. Wamva iyaza kuba ari umusirikare gose ufite gose imyitozo ihagize arara gose mu nzu. Eno sigenda gisulamu. Ngewe hano sindi buharare.